بسم الله الرحمن الرحيم. Lekuan si Rubengan kesual kulay si Pelenganan. Nos. Kanser nila isunduin. Si Mililewin dog tu sab sige TV. Sure ka doon niya pasal si pasal makaji sa bisan yung sa masing-masing na pain sa Liano. Nabilang magcinta. Pinawag ko sa amin. Kubo sa bisa nabigyan ng usap lagi. So ako sa para problema ni. Pero problema ni kasi sabi sualin pag-regit bisi subjective yung Bupay masing-masing na sa bisrate may nisisi ka magpakaji. So yung nga na masabi-sabi. So yung dambuha, suwal ka makastay, suwal siya ako, ka makastay bisrate, may pasal dende makaji. Panad na, suwalin, pasal dende maghaji, hindi ka tuwang sa inge. Sikita yung nisap, hindi siya kita minignaikandante. Dende maghaji, tek ka bulan ne dilaha buwa kapag tawab kulipata tawab haji pinter kulli us mole ne ha Pilipinas ne ke ha India ne ke Pakistan ha Malaysia tuan ne atau tu ne Saudi atau si kedua Khalija ne ini hukuman ne si sikisa sikarue daran belik tebinin soalin pasal yene dam tamatu si sana tadi pasal dam tamatu do kiran bang ine pegbidaan nen do bang ine ganti nen ubus do bang ine pegbidaan dam si tamatu do si kiran do dam bang niya tinggal min wajibatil hajj pameso ini usduk dam bang niya makalanggal mahsuratul ihram telu unda ada itu ya mas ekspresi kasi wa sabi na tasaway happy sabi pinta meki anu sabi ina pagbidan ne duk ina ganti nen bangga dia ada kasi telu niya sita bagi kaya damin dinaman hadi pinde hadi due tamattu do kirane tembi ke non si pengen tembi ubus do diramanin puas amban hadi enen dam due parakala kaysa bangnya magitinggal min wajibat al hajj iso diramanin atau ginatani si kedu bangnya makalanggal mahsuratul ihram enen dam agitembuamian min hadi nubus sikitel ko na sikite bito enen imen udhiya atau kurban ini. Karena problema udhiyale. Sike last question gaba kastekele ko tetilaw ko. Bang makasa pinain si dam sinisili may kita makalanggal wajibatul hajj. Dibenke tekeleten biruk tehditan bi sila kita magdami ako modal. Magdami. Pinilaw ko may atpin na katuan. Niya atpin na patwa makazari ka niya. Kaya, masakit ka magkalanggal wajib kiyo. Ga maghihirapan mamikap. Ga mabitsi mina. Ga mabitsi Musdalipa. Ga mag-remul jimar muratabang. Ga pinti wajib pitulay. Tinggal ipin na katuan. Magkazari ko. Pinibasa ka nila inayin. Basta pwede ko kubuha sa lahat tapi ngajitan bibigyan siya ngaka sabihan na telebisa namin nasa sisi ko ining ngaka yung saran ko gagaro ping ko nang ko kung magkararapin ko nga siya siya pamante ping ko kita din meno pasal soal hindi ko sabihin hindi ko magkarapin buha sa lahat hindi siya bang kami kaya ka bakas makara sa mga kan kita bikuran tabihan bang niya ipinigyan bang dami bang tarakal was nga sa tekretan di sinisina magkalanggal tao
tinggal wajib haji leh. Sedih bang rukun leh. Asal suai diraman umaran. Banggai diraman. Awal banggai diraman suai gantinan. Gantinan muasih. Awal asyik inunin. Namian pina ini kana besar. Kana besar. Suai nabus pingku ini gantinan. Itu aku ini pingku ini tinggalan. Tinne ko basta nagtawat hajatullah subhanahu wa ta'ala. Ingat ini. Ngayon, buti kalian di mana sini, kami anda kita pengajar sesuatu kalian demi, saya masih ada gua sama kamu, pasti kalian bisa balik saya. Ni box kan, dia nak kasar yang atau dia nak kasar yang bakal, saya bakal, supaya aku dah asal kalian aku untuk tabasakun saya, supaya kita magdam, bang wajibatul pitu oleh sebenarnya. Duk diramanin iyan, duk inulay mian mahsuratul haram lagi diramanin. Gusto bang ini dipitaan ni. Bintal bisara PL orang basa-basa kulang fatwa. Niat te bisara. Miki bisara ulama muasirin. Ni asal patwa saya. Bahasa ku hadu itabasanin. Tabasanin. Ini nakasari bahasa kannya. Dan saya si jamhur ulama ko siya pinay. Ihar di tahqiq ibisrahin kemot. Asal suway ekwe kikirang dulu suway pinay sa akin. Suway pinay yan. Namun aku tepat nabi, kalau wakai tu kata aku supaya kalau makan si kau, dia kita makalah apa? Saya pasar kita pasar nilau bangsa ini bangga itu. Nah saya wajibatul haji itu oleh bang tertinggal. Oh kini kan ini. Mengaji ni tu menui, basta kipengnya saja boleh dekat pagpantalon naglibais meg to bagan okay. Kung enda masami ada, sa okay na. Enda ako irati makasnar patar sabi. Atau bini sa rapat magporma mag adidas mag lanay sabi ada niya. Jadi kau kita sih. Semua benda ni sini tanah bulan kita. Asal suara beruhin suara asal dia. Asal bini asal bini dia ulay. Bang kita mekalang kali ulay. Bayi Rusia ni solo kita berkumpul tentang Islam. Nak soal kita tagna ini hukuman bende. Duk ini anu kay bekas bisa itu asal hakkan soal behan. Atuan pinde dendehin ilaha maghaji susi bende direct bisa na bisa yan. Uus buka pagkabaka uus haji na. Dito ka kapagtawab. Okay may kaukup na sa arapa. So dem buasa ga kapagtawab tawaful ipada atau kunjilay. Busumo mo ala ina tujuh Pilipinas habrahin plate din eh. Atau semut di sana ya. Tuan-tuan di lahat. Tuan-tuan di lahat. Masaknya mencari bangga pinawali anda pakai tambah. Karena betuhan di sini. Asal tahu ya. Nus ini hinang dendele atau sehingga dikeji ini gak akan magtawab. Bang suwa ke magtawab atau bang mulai di tujuh Pilipinas sebagai hati wa itabi dendehin ke makasari magdelem haram magdelem ini awe delem magtawab banggi ko magsamay banggi suci hingga dem ail us duk bangilaha temia an awe dagi makasari pi magtawab sa ano ko magsamay nawilin ke magka sa umano siya na boleh ni su atau boleh su di sana gak magtawab bang pita tawaf inu lay tawaf wida lay kana problema ni min wajibat al hajj bang dende ila asamihan duk bang saki siki duk akan ingin kasakan na anu re okay ni so tawaful ifadah sa tawaful urkul lete enggak kapagtawaf pichidin demian na usigi tibi kana tibi sayen pasal bimbe basako kemon sesi din taimia etin mula-mula patwa kemon na sa ulama ng tipaksi hinirangin atas dua perkara dia mencari bagi magtawab. Dia sak, dia ano ajin, enggak usah ajin. Magtawab buila. Magdalam ka ba sabi mo sa mata-mata yun, yung pagkasan. Ngayon sinin, gaya sa kajin, enggak amabot kajin, enggak kapagtawab yun. Nasumay ng sinin, problema, darura. Dua perkara, mene dendehin me kandahan timbit atas dua perkara, bangla si paghaji ande tek kasih ia waktu si ia sa amin si waktu mi ande. Ketinan asal dia ni mencari itu si Saudi, adalah si Makkah semua ini taman dia menggaya, taman
ila kita dia pinta makin suci. Kat amban ni. Kaya ka pinta magtusi mo Saudi na binalik. So binisarate itu si Juan Saudi ini. Begini ini apa tuan ni? Sedih itu si Juan Saudi, sedih si Juan lahat sa Pilipinas, si Indonesia, si Pakistan, si India, si Kemon lahat sa men iyan. Then they will lie sa iyan. Natamban, manginagat tamban, platin o pinte, ano, hala. Nungos, nagjamhuran ko na ba, magitipak si Kemon, labi na si Idintay ko na mga patwa. Yan, atas dua parkala hinang dende, at amin alis dua parkala. Magkasal, gay manjari mole iya sa aplahat ni, buwan sa Pilipinas, bisan iya sa amin ilaha, sementara dia kabagtawag-tawag palipadan. Bagi sabihin sa rukun niya. Makasari iya magtawag, makasari iya pasag, magdalim masil Arab, magtawag, palipadan, siwaktune dialam samiyan. Suway, hinangin, atas mene atas meparkal. Kaysa, ini pamano mereka na gerendehan kam, upama petek kasih kam samiyan, ilaha kam, bumole na Pilipinas mo na tujulat tala na sa amin kaya mansari bang etinen inambar atau si sinuhutan hinakan kaya mansari suwe kang magtawa pembe patuan sa amin di urupaman tulen patwa suwe magtawag suwe ngahinang kam atas dua parkala menile kaysa suwe kam kerendahanin nag-injection para perehing lahali tinuksok box tinuksok Sinuksok, si tabib atau si doktor, magtutuksok, dukhadja pereheng lahalay, peguwa ang paragay. Saya. So, ito lahayan, pag-ulos, pagpearo lahain, pereheng lahain, pasik magdalang, isang pegasot pasik mag-ayin, kung asal, pasik magdalang haram, magtawag si kalibot, kakabani, si Kaysa. Mengisap, jari siya. Kaya, darurat na yan. Sasway, boleh ya Pilipinas atau Indonesia atau Malaysia. Mungkin ka magtaw, nga na-agar mag-China. Si kedua isap, mengisap, megtuksok, gana megtuksok. Sumegua, betaran ni hadja tampeng ere auratli. Duk hadja gay pegua alahay ng bandera parang niya. Siya. Ini aurat. Tinimpengan ka? Ini basta ke perua. Ini hawa importante darurat nem. Supaya kapagtawa piya. Tinempengan lawang peguan halay supaya hadjige peguan hain. Umus bang tempeng ni pamana asal suci ni, apamana asal oke ni, makazari magtaw sa amin. Magdari bersama. Nubus iyan hawa kencerin, pamanta berempatwa makazari. Pagayo adil Allah subhanahu wa ta'ala besar. Ma ja'ala Allah alaikum fid din min haraj. Gay kita pinunitan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Kemon asal pine. Tekka Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita bikinang si kemon memurahin aja sa amin. Fattaqullaha mastata'tu. Nerwi. Kana alamin sa tiyang pamir. Subay huwa gay manjari mole tujuh Pilipinas, gay manjari mole tujuh tungan-tungan dalahat, dendehin bangge ka pagtawap-tawapul di pag. Sumagwa, bang dito aro, suway hinang ne, mene iele si dua parkala, si dua level niya. Supaya hadya ka pagtawap. Makasarin, bagi darurat. Umos, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang dendehin itu si Saudi Arabia. Itu si Saudi Arabia. Atau habis enggak sebagai Saudi Arabia, sebagai dua Al-Khalij. Itu metabit-tabit, Nagaya manjari magtawab iya. Gaya manjari magtawab, so bang taamban iya. Bang taamban iya, kene hamlanin, asal so itu boleh abadnya abad nak tujurian. Tujuh tungan itu dari Saudi Arabia. Atau yang tapit sebagai Bahrain, sebagai Kuwait, sebagai Samian, makazari ya boleh. Gaya makazari magtawab iya. Gaya makazari magtawab, makazari siya mepitong Saudihin. Yan tayo bisara, makazari hilina ngawin dua parkalamihan, yan sampai mati ini,
bang kinadak kita balik di Saudi ada kome Pilipinas melatala sa iyo baru na sumago abang tu si Saudi kome anda ko anda te bisamihan bitukit amalian wot hinay sila gaman sa agat tagatag na lay inagat siya agat din kita turo kita bitukit bisamihan Subay sige ito agad pag na problema maginang kita sa amin atawa ini pinte ko labihan sa amin may problema ito bote mole kita bi bote ni mole daghang suci bote ni balik magtawag pa siya bisa na itong bulan haji bisa naman bulan haji bisa naman magpay niya magpay subay ka magtawag subay peheli ipain bang may pinte ko pwede si balik na bang mga haji atau anan suci re kapag kita pipinta magtaos heli pain ang bankite may kinalahan ngayon manjari perimbuha si siya matapit si siya lagi sabab na pesek tahalul athari pen dalam ihram pesek dalam ihram pesek kaya magkasari mangkin puas maksudnya kapag tawag sa amin ini waktu balik basta sa importansyo kapag tawag kapag pahit pi iyan bang tu si Saudi atau matangantag na may tapit sa amin subay gay mencari magtawag so belum boleh deh panggil kita makaagad dia bang kagar so agad teh bige banggai bot be boleh no kita bi ubus makin binobalik pi magtawag ubus tawag iyan bang tu Saudi nemian denulen de perkala dinde tinen gay tabalik doktor di Saudi yemian pagina sikesa yemen soalnya sikedue ine pegbidaan dam tamat duk tirang duk sini meketinggal wajib duk sini makalanggal yene mahzurat wa rab bagi telu diraman le telu sungal binte kene tamat duk tirang binte wajibi bekambal sie duk bagi tinggal wajib sebagai kita bagdam duk bagi kita mekalanggal yene mahzurat wa rab sebagai kita bagdam sana umus kemun katelu yen hadi duk tamat duk sikiran duk meketinggal kita wajib duk makalanggal kita mahsuat haram lain bang enen binisara si sumbay sa isa ino etinan subay kita numbay kaya mo kami siyempre bidad dan lain bang niya dan buwa amban kita makalanggal wajibatul haram duk mekepeg haji nakipigniat haji tamattu duk kiran bugay mekeges numbi kami duk niya ang buha amban kita meke langgal mahasuratul ihram bugay mekeges numbi kami ini gantinen ini gantinen ano sini gantinen nanti bisarate niro sini manusia maghaji magtamattu duk kiran wajib subay numbay kambing sumegua gaisen mekeges sumegua muase sempuelle enune si tamattu dukkiran paman tamatta bil umrati ila al haji pamastaysara min al hadi sini maghaji tamattu dukanu sumegua meghadi fa illam yastati Pasiyamu salasata ayamin fil haji wa sab'atin ila rajab. Banggay may kages, menumbay kambing lay. Subay muase 10 elew. Ubos 10 elew ining binahagi duwe. 3 elew si paghajian, 7 elew bang nagite. Mole balik si paghajian. Ito 10. Iyang gantinan, pamanong di, idara nito bisarat tabirok na bigalo may balik-balik hadja. Ubos bentel besar sampu elew ko senen si agent ikambingin banggay kita magkano nagkeges numbay kambing awe ko senen bang makipagtamato kayo kung makipagkiran kayo bugania kambing no subay ko muwase sampu elew 2 elew dalam paghajian duk sampu elew bang na ikaw wala tungan-tungan sa lahat no si tamato duk sikiran pamantabi si tedue dam si yene haji mekalanggal kyo meketinggal kita wajibatul haji ele bitu sarap yan iyan si sine
makalanggal maghaji, makalanggal ga tahinang ne wajib maghajiin, wajib pitu perkala bakala tulisna tabi. Mula-mula ga makipag-ihram ang pamikat, yan esemeklay, ga yan makipag-senmek ang pamikat, subay makipag-niyat ang pamikat, subay tamuon na libayas na magdalam jidda o gusto juharam, sayan, teranggal wajibin. Wajib teranggal wajibin. Wajib sumegwa magdam. Ito yung magbunta. Wajib sumay magbunta. Usadia man iyan, hindi niya teranggal ga mabit si Mina, ga mabit si Musdalifa, ga ni jamarat li magsusuno atau sino iwe na sana, ketinggalo na wajibin, sumegwa wajib magdam. Pegi galay namin, gaya may kagayas inahinang nen, sumay muwasi. Kwenye puwase, yene kirandok tematumian, teluel leo si paghajian sempu, soya muwasi sempu, teluel leo si paghajian duk pito si waktu kita ini mulai naman silhate. Iyan yan dembuan sali puesenen yene puese tamatto duk kiran duk puase yene bangkita megetinggal wajibatul had sempu leo ekan puesenen sempu leo umusnya apa question pilay ka atuan atau abu manal bangge kita megeges atau aga atatakan hunit memuesay sa pagkajian ini makazari tuon na sila at sa itemon na ulamain magdus-dus importante basta plenia hadja bayarin po sa makazari makazari bangge sudah hadja bang pirangga po sa agakala ni abban kita bang haji karpe na ngiti ako sa kung mandir bang haji bumakitinggal mihan narumen dumen si ibok Allah Ta'ala mamamad ka makaji dumen ko indaman may sumayo Allah Ta'ala mamamad kita wakal itu wakal ibadat mo kalano sino yung kalano para ko ibadat Allah Ta'ala dia makazari sumayo antag-antag kung magpahid basta peniya sa pag-utang na hasaway kung magbayad utang pepita si utang utang yan si Allah Subhanahu Wa Ta'ala pepita si utang yan siya Nabite sa di modo yan. Sumay pabita bisa pagi utang yan. Bisa ng buah oras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hejje utang. Naman pita mga sa utang sa ina sa mata-mata na dalam ibadat pagbuhat sa amin. Ng buah sahabat mati. Pi Rasul sallallahu alaihi wasallam sikimita yan. Pagpiya din nagsal pintal bisa na sinunganin na nagsalang bayang Rasulullah. Mati sahabat sabi yan. So kaya ano kung sila wala sumay saya aja kaya pasalutang. Pinne dahil naman panbayang ko pinne iyan ayan ini niya pinne utangnya atau enggak pinilaw na utang dahil. Pinne sahabat pinne sinuhin niya pinne Rasulullah dan buat dinar utangnya. Pinne mangge pinne keberan utang niya ke pinne sembayang. Walhasil duman ang manumat. Yeri hawa hejje utangin si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuenge pang utang tebi pero maghaji dalam pagkajian rukun wajib ni kuenge beran tebi pagsiya utang dan buharia lalu tidak pusanya geberan te manusiain pangmatay temone utang nen temone utang nen ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hawa bunsinen atau pinne bentel besar apa pinne banumat ke kue pinne nunen pagi sembayang ne bu sahabat iyan sahabat ne kuenge pe aku rupi tebi Tero terima utang ten bisa ini tuan gitu. Yan setapit-tapit na manusia salsal na sahabat ni. Dan buah Eropian gaek kagak de milyon ga dito spilak ga ina suway dan buah dinar do kanain si utang nen. Gay pinne sambayang ko samantara gay kiberan do utang niya. Haji utang insyaallah subhanahu wa taala. Ko inge peme ke pungterihan bang utang tadi dalam ibadah. Utang tebiyan, makalanggal kita may wajib si paghajian sa amin. Ini pinamura, mangyay kita nga suwa kambing, pinumbi, anong tabi sa amin, pamali tabi, pagka sa amman kita, amman karupangan tabi, ini yan, hawa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pawitan sumayuwa, dinakaji kita muwasi. Dinakaji kita muwasi, napagyaman kita manggal. So, pagpita man, narosin, tingaro kita, gabi pamuwasi, may kaupin, pag ikaw lupang sa amin,
ngalang kasara muasa peko so peko muasa so peko numbai ka dan buat haja lah sama ini hawa paham dan supaya haja terima ini ibarat demi Allah Subhanahu wa taala nada amban kita bi upama tungan-tungan dari beselahat pinahin gero kumuasa karang itingin abu samian begitu ha karang itu aku kena haji ruku. Jadi makasari asal utang insyaallah subhanahu wa taala utang insyaallah subhanahu wa taala nakuan ay tibisalamian bang utang asal geman cari sahat jahat jene duse insyaallah subhanahu wa taala bang manusia dan buat pilak teboon ni matay utang ni enggak keberan. Sudah buat pikir tapi dan asal kedebuncian Rasulullah sallallahu manusia nak untuk utang buat bila dan ada sampai itu ada mati. Supaya kita muas banggai tegas telu elew lai pergi para sa tawasig pit tawasaki na kyo okay ne makasari antag-antag na tunay si balik na silhate tunay ke Syria si Pilipinas atau antag-antag na kyo sumegwa basta berante hadja utang tali utang ti sa pulo mo sa ubos tamato dok wajib magdembuwa sali kanem tamato dok tiran dok wajibatul hajj tatinggal wete sali puesenen sempu ello pamante bi sempu ello puesenen telu ello sepek hajian duk pitu ello bang nekiti mole balik silahante di si antang-antang ni si ketelu semai dinaman umus ruangannya pagdamte di semai kita muase yene bang kiti makalanggal yene si waktu kita dalam ihram violation si waktu kita dalam ihram lu ke dalam ihram tamattu kiraan ifrat sa isa itu ngabe ko ke pegluasiram samian kalay me pintih me hinelian me netep keo atau medut bukok mo keo atau magsemek keo mag brief keo atau mag perfume keo si dalam ihram keo ayan sumay dinamani mus ine pegbidam na nasinin dam wajibatul hajj duk tamattu duk si dam yene mahzuratul ihram sali itu bang mekeges asal-asal din sumay numbay kambing bang to mekitinggal aka bang to magalanggal violation sine pekijaan le dalam ihram pekeo sumay kuha yo numbay kambing sumay kita numbay kambing peke bang yeto mekeges numbay kambing gentinen sumay kita muase sumay kita muase ubus puasa ini sini yan suku yan bang kita duman wajibatul hajj supaya mereka tinggal kita di violation dari si makabatal haram tali haram kita umus sali lu ka bang kambing sina bangari kau muas bang kambing sali itu pia-pia ni yan tidak numbai kau kambing iyan bet nun peke bangge kau makasandal abang gania penumbai no gania yan sinu melinu kambing sunumbai pek bet nulay pagi magalanggal kemene masuratul haram lay suway kau ganti dan muase ubus piye ekan puesenen na puesenen pamante ni nagbidda ekan puesehin wajibatul hajj duk yene mahzuratul haram bang wajibatul hajj pinasyanten magitinggal kita min wajibatul hajj pinasyanten 10 ellew Peki bang mahzuratul ihram te hinangten talanggalten puesenen dengan sempu ellew sumegwa telu ellew kan puesenen telu ellew hatena pekulang boa lampung ene mian amban ene wajib lay bang kita makalanggal wajib lampung ene dusenen atau mian mutaden amban ene mahzuratul ihram amban ene wajibatul hajj tinggal wete niyan. So bang si sumbay sa isa pia-pia ni haga ni. Sumay si puwas kay kung magkakuli nung bayi, kay kung magkakuli sa amin mali kambing sinumbay, pagbed mo lay, na sumay kita muwase, bang mahzuratul ihram titinggaten, sumay kita muwase, pia-ikan puwasanin, telu ellew. Pag bang wajibatul hajj, duk haji tamattu, duk kiraan kanya, miyan kambing te, ikan puwasanin 10 ellew, umus, kaya bang yene mahzuratul haram ikan puesin ang magiko kaya sumbay telu ellew umus ang sininte bisar pinain gebe kaya sumbay gebe me kaya muase ini gentinen
Dia PGS tumbai mali. No kasal muase dia PGS muase. Nah ini gantian utang ya. Dia nak menghaji. Berhajirat dengan jeng tibeli sipir atau tu syariat dia kita menghaji. Atau orang menghaji aja pun asal ngalang sana ada kemo. Masalah miskin. Pina paman tamatta'a bil umrah ila al-haji pamastaysara min al-hadi. Paman lam yajid fasiyamu 3 ayamin bil haji wa 7 ila raja'tum. Tilka 10 kamilah. Gata bisara pinne supaya kau makan. Supaya kau makan. Begitu bisara pinain supaya kau bang si Ramadan ini beda bukan sebenarnya bang si Ramadan ini ada buang ban kita be basak syahwat le dia kerulan saya mesti andane sampai elo me pi bisan do tidak lupa di lagal itu elo samia kerulan indama kerulan si nian rodi dia pasabe halau sala tapi ne sampai elo na asal kita ngadron nenuhin kan mesti orang itu penendang dua kita dipilkan kita kalau tak layu masih oke nak BP dan nasi ini tadi wa TBT ini murattab enu ini penalti ini kaisa supaya kau muase tagna supaya kau muase 2 bulan ro anggan bang puasa ini serai na bang puasa 2 bulan nagsunu-sunu bisan de ello ke menjadi kena minta to repente me kero de minute isi de leole sampe nilano te bang de rian ko sira sa de rian sampe ko jala sa de rian kero de minute ubus 2 bulan ganti nen ke menjadi bilang ke mereka dekat sebenarnya bang puasa sige ko makazari sige ko makeges muase subay ko pinne makan enempu miskin. Nah nasirin tabi Sarah memakanin bang si hetin kafarat si puase. Sumegua bang paghaji gata bisara gata bisara memakanin tabi serahin dalam ayat yene pinne bang keo mekehirang samian magtamattu atau magkiran keo bugay ko mekeges tumbay atau mekalanggal ke wajibatul hajj kaya ko mekeges tumbay sumegua keo ini dan asal-asalnya sumegua kau numbai bagi PKS numbai sumegua kau ini muase sempu elleu lei telu si pekerjaan itu bang mole ne ubus gak te bisara mamakanin bang si pekerjaan kaya bang si puase te bisara bang puase gi sige kau mekeges muase 2 bulan magsunu-sunu sige kau magkaya pelinda kau bisa buat suya kau makan miskin enempu miskin sige kau magkayas enempu miskin suya kau meluas muslim takabuso na magpenalti kau pilisulim sa kalaman ato ito sige huwag kita meluas sa amin ito sige huwag hawa hadjanin kung kami anggan basag sawat yang bigay keluar mangsagim sampai hello na temo sa Ramadan na iso na bani ero tebiswe tebisarhat sa pigi pasal ini mamakan li si bulan puasa si pekerjaan si ganti ini enuleh ganti hadile nagate bisar man sinin kate bisara sumegua si pukaha si ewan pukain bang si yane bayad yane mahazuratul ihram lay telu makazari kaisa numbai keruhe yene muase telu elleu sige ko magagas muase ro niya numbai duk muase telu elleu makazari pe telunen sume ke umangan makan miskin endem kayu si tiap-tiap dan buat miskin nusa pende pete dengan tanggung atau de kilo ini be pete ko ene si Ramadan mian be kan had enunen mian suai ko makan endem miskin
bangsi tebisara si mahzuratul ihram ibn Iradun. Sumegua bangsi bangsi ene haji tamattu duk kiran duk wajibatul haj teman tebisara Allah subhanahu wa ta'ala ene muasekeu hadi umus tagus ke bang hadi bang GBKGS suwe ke muase salasa ello si pegajian umus wasama ila raja'atum itu ello bang ni kebaik si gak te besar tapi ayat Allah ta besar Allah subhanahu wa ta'ala gak te besar pinda suwe ke makan sempu miskin sumegua pinanu si miskin may ulama sinduhin na pinda basa pinenia bang TGS niyan menumbiin ka niya pemeli sampai TGS lumusahin sumegua makazarine yene basa wase sempu ello puesenen bang si wajibatul haj duk si yene haji tamattu duk si Iran suwe ke muase sempu ello peke bang puase bang pinania puesehin suwe puesenen sempu ello bang si Iran duk wajibatul haj atau tamattu peke bang puase si mahsuratul ihram dumen sempu ello ennem ello wajib puesenen ennem ello puesenen Gete bien. Gete domi. Balik tadi. Bang pinani aku sen aku manal. Pirangga pente genti nene. Ga menumbing ke kita kaya. Kita boleh pergi kana pelite. Tambi. Ubus nak muase keu sempu elo telu si pengejian pitu si. Bang boleh ni. Antangnya haji ingin haji tamattu duk kiran duk bangkau mereka tinggal wajib. Iya. Sukunen bang pinangga puasahin apa pinangga inuin mian menunggu ile mereka boleh muasa sempu elo. Umus bangga asagepe ku mereka es numbai. Gege es muasa umus bang pinania magpakan mamanganin suwe ke makan yene sempu miskin lesi yene suku si haji tamattu duk nian lulay nian kiran lay duk suku si wajibatul haj ene ganti bang meke langgal ke ene nian ene wajib pitulay siya prosenan sempu inulen bahkan nama inulen ini kan pirakanin sempu miskin antag lesi dua Inggrisnya pagi bang pinene puasahin laisi mahzuratul ihram puasanen dengan sempu ennem ello puasanen ide telwello puasanen umus ennem kayu yene pirakarin bang si mahzuratul ihram pagi bang si wajib duk sinamatu duk kiran kan pinakanin sempu sempu pagi bang si mahzuratul ihram bang pinania pagpakanin piek kayu endem miskin pinakanin para tedo timine nasamia yeren minta jepakan na mga salpet minta daw mega pagi bang kain ada buara gua makasari basta mau tanya siya endam lihat atau siya dulu Belum kita balik ke rekor pasal ini wajib kain ma umus dari besar mention roti ini wajib mungkin bisara ko sona begitu balik ini important dia cuma bisara bagi soal polisi kita soal si pelanggan aku samian makin rubuhin 4 wasibin pitu sunnatin samian masuk ke mana ayo telepon dari mana benar itu bisara karena itu bisara ya kan itu bisara nah yemian sualin kaisa bang ina hukuman dan dengan kapagtawa kakagtawa kipada ubus sa manan samian yemian tibisarame ulamay patwahin na si kedue yan naman pagbidaan daham ubus si tamattu duk sitiran duk dam sinesine nakitinggal wajibatul haj duk dam si sinesine nakalanggal mahzuratul ihram
Yan ang pipindahan. Deve di taat batane wajibatul ihram majuratul ihram. Ente taat kerja baru. Ini Wajibatul ihram majuratul ihram. wajibatul ihram. Wajibatul ihram kaysa magniya rukunin. Magkano na ito sa atwin? Ano lebedan na naman Wajib. Wajibin yan bangkeo شوي كون مجيهرام أما ميقات شوي كون مجيهرام أما ميقات إيه مجيهرام أما ميقات إنه مكسب مكبوتيلي مكسب بangkit من الله ubus nengge lai rukunin pakai أما ميقات كيمون rukunin إنه مجنيات لي ليش ميقات claro rukunin يعني مجنيات ليش ميقات wajibin yan ang magganti sa meklay la siwikat. Layan, ibang titinggal ay tabi, kuin nama, wasianggan magdamag ka maghaji, sumagawa, pinoo, pulisin, pinoo, gesin, pinoo, ini pentalon may namuha meron yan, diesel, na sa'yo, okay magkasari. Magkasari, sumagawa, naipin talanggatin, na sumigti magpaikwat mo sa amin yan. Kesa, keruwe, من واجبات الإحرام نية إنه بيشاق بين مجيهرام مجيتي سمك يعني أبغى بيشاق أنت مجيتي سمك أبغى بيكا واجبين كدوه الوقوف شرابا Supaya dia syarapat lay dua. Dur sebelah itu bisara, hukum syarapat lay durukunin nuk lay ru wajibin. Aman ingay na rukunin. Hebat deh. Ingay rukunin ingay wajibin. Rukunin lay ene prehensi syarapat lay ke rukunin. Wajibin pereng kau pas wajibin kemue amban seung ene pegua pajar ene elo enulay elo sampai batalay sampai dengan bahagi ene enulay wajib kau sampai buat pajar ene demi malam ene buat wajib kau sampai kau lay sarapan ubusay pagbidanan rukunin asal ini oras may perheng lay sampai kau lay sarapat rukunin bangkay kau tapi sarapat ka sa kajiro demikian wajibin suara gue sabi pereng lagi subay gua wajib kau subay pelai si harapat kami aman seung le sampai pinte dengan bengin lagi wajib tu lagi si anu iya menjadi was basta tapi kau sarapan urus si ketelu alukub di Musdalifah wajib Saya kau pareng si Musdalifah, wala nu amman rapatin, supaya kau pareng si Musdalifah lai sampai pegua pajar. Saya pikirnya kada may istorya sa amin, bang pinta niya nendeno niya may abay sa mga ko na ano, kaya magkasari basta pasek hadja dan nito bisrat tabi basta pasek hadja elo si pinta malisag ng buwan sa kuwi magkasari kaya tujuh mina. So manggai ru kore do kaya kau mencari pinain magrai kita mag-asaham atau ano kaya mencari maki kau pegua bang puas so kau puas tambahang pajar lesi harapan asi Musdalifah iyan yan ano yan wajib din ubus si telo si keempat min wajibatul hajj ini ramyu jamratul kubra ini nibag yesen ko ring batali dan buat jamrat li jamratul kubra iyan ubus si keempat si kelime ramyul jimar murattaban yom an-nahar yene bang baik untuk jumina subayne ini tibagmu yene jamrat li magsunu-sunu kaya mencari sinui samian kaya mencari dan buat pisah dan buat kaya supaya amban sukra usta si jamratul aqabah samian si keendem ubus si keendem supaya kau al-mabit
بمنى ليالي أيام التشريق سبيكو بريه إنجلس منى ينه دمان اللو أنت بسراهم سبيكو ليالي أيام التشريق ياسي سنجم ينه تلوم بهني سنجم مليسي ينه تنولي يعني ini gini ini ayam mutasik ni telur mengi telur mana tu semua kawan kau ni berkelai ini bangkau paten nak lai si telur mengi lai semua sengai min lai kau semina duman pinne ayam mutasik so layali ayam mutasik sengai si mina lai telur aduan mengi lai atau telur mengi lai semua kau lai peren semina no pama perché azizia rukmina mekkatil jadi lebih segura semina sebab lesi azizia indah masangi keran kau mabit lesi semina atau enggak duman mirahin duman azizahin mina semua bang kau tuli asal sebab kau tuli sengem lesi sengem telu lew atau sengem lagi lesi mina samian itu dah wajib si kepitu كان طواف الإفاضة طواف الوداع طواف الوداع واجب سيللا روك سرنده بلينكن بang dende sakat bang iye tekal hanen duk bang iye bakas nipas duk bang iye saki sekigeten asal gete kole asal ge siki maramalan bang dende gene bakasan untuk apida puasni so bang dite gisu gite untuk apida samian Allah samian dayen pitu wajib bang tertinggal mian we te maghatin gayan subay diramanin yene etinen banggania numbay kambing kaya banggania etin penumbay kambing subay muasi sa buellew galelo sa pagajian dugpito bang nikitibitek katu si yene silhat pagkupong ini sunat pagkupong sunat ini tukung itu pimen terserat ya na pito pito tukungin dakraw atau bida meron Minggu ini tersebut nuanai menibagi minggu tersebut so kareplesan na magtukong itu أين أوكي بمنو تلوكوني نكتبون الحق أو التقسيم أوكي الحق أو التقسيم نكتبون أو نكون تنساميان واجب شو kita واجب دمو aku bang dua terserah aku begini bas kata terserah aku tukung begini wajib taime wajib demu bang kita bang haji kan tukung atau anan sekulang-kulang atira suka bekunting supaya kita oke makasari sumegua sudah kita numbai ini numbai atau muase atau awe wente bersamian pitu perkala ini bukan megtukung atau meggunting samian demian bang kita ini no bang kita maghaji yemian sumegua internet TV bang telinggal telinian etinan ini sudah kita numbai atau sudah kita entinan muase sepuel naus emian tesuala si aku bang tertinggal pitu perkala mian pinain pendekat tuan bahasa niya tekelet mo pinain gene pinania magdamin gene pinania muwasahin basa okay nay ge ko makaan sa kao bengko sabi ini ko samian ngiligan sa Australia mo bitu sita sa kam samian ubos man kita kisara o sa ta kas kilingaran ko ne namen pe ko ta basa ko samian niya bisara atat atau pulang misara sa magpatwa sunawa asal masyhur jamhur ulama asal suwi bang ketinggal ini pitu parkalamian suwi kita magdam atau magpuasa itu narumian nemian itu kakit yang kita ketika membaca subjektif begituin nemian itu dan kue terbisarat begituin na kue paidai sari ini amonal dan salah saya sikit ini ini pitarin dam itu dan si pekerjaan magita menghaji bang ene kurban le itu sa amin ene utiya ka na lai nuna sumegua sikite megajin erumian tedoten di samian si waktu kita mati ana importante ne mekirin hal tv sinia atine nanu sinia mamatag siyasin nei hawa hajenen yatin asa sumegua magtawap so hinang de atas perkala menelai ubos duk dimikir sa kita ni dia nagitinggal wajib
Tapi utang yan, yan magtinggal wajib sikit ini. Dahil ay natin ini. Atawanin yan pinahin gero higaw ng iti ako, atawan ito ako, sinagawa, banggata pinasihada sa suwal po sa antabi, banggata sinumianin suwi antabi. Na po sa mambiyan, hinamawot mga oras tanbi, maganarik, na yan magpapalat siya kam sa yan, bisa kita kagpapaji, bilang binti ko pagkinuan tabi, yan inabinin panagrante beraho. Yan insyaallah si manabalik. Si manabalik kita kitawhan ko. Kita kitawhan ko. Bisa man arak niya si mainin asal niya alay asal nasobe gipin ko. Ibig ko gipigabla sa kung pingko pinalat. Kaya kulo ko bagikit pingko nasobe pingko pamang ko si manabalik ng asalano mangking camping ko binalik ko si sita sa amin. Nasobe ngero sa ingsi bahat sa kitibalik. Nah, sih naro apa nasa okay nih. Sih nih. Wasallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.